Turabasuje kandi tubaha ikaze ku Mugisha wawe TV. Karibu sana ku Mugisha wawe TV ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Mwadukurikira rero mukanze subscribe, gukora like, comment ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Hanyuma rero nkuko mubizi isi ya none ni intambara iri kuvuga mu gihugu cya Isiraheli, ubwo cyatungurwaga n'umutwe wa Hamasi ukinjira unyuze ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Binjiye cyane cyane inzira yo mu yo ku butaka niyo yakoreshejwe, kuko binjiye bakoresheje basenya uruzitiro rw'amashanyarazi rwa ruri ku mupaka wa Isiraheli ndetse na Palestine. Binjijemo Caterpillar irasenya uruzitiro. Abasirikari b'umutwe wa Hamasi binjira barasa abaturage bari bari mu birori byo kwizihiza imyaka 50 yarishize iki gihugu cya Isiraheli neza cyibuka n'ubundi gitero cyabaye gikozwe cyangwa se kigabwe mu iki gihugu cya Isiraheli gikozwe n'uyu mutwe wa Hamasi. Nubibara neza kuva mu mwaka w'1973 uraza gusanga ari imyaka 50 yarishize. Nuvuga ngo iki gihugu cya Isiraheli rero ntabwo cyari kibizi, cyari kiri mu gahugi. Aka gahugi rero niko uyu mutwe wa Hamasi waprofitiyeho, winjira mu gihugu cya Isiraheli, winjira usenya imiturirwa. Murayizi iri haramwa kiriya gihugu, hariya mu mujyi za Tel Aviv hari imiturirwa iteye ubwoba, ariko umutwe wa Hamasi wayishyize hasi unyuze nyine ukoresheje ibyo bitero byo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, ndetse wica abaturage benshi. Dore ko kuri wa gatandatu hari hamaze kubarurwa abaturage 10,000 bari bamaze guhitanwa n'ibitero by'uyu mutwe wa Hamasi, harimo ibikorwa remezo, iyo miturirwa nyine, ayo mamodoka y'abaturage, ibikorwa remezo bitandukanye, ayo mavuriro, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere byasenywe n'uyu mutwe wa Hamasi bakoresheje ibisasu bya Misiri. Nuvuga ngo nagahuge kabaye ku basirikari ba Isiraheli, nagahuge kabaye mu gihugu cya Isiraheli, kuko ntabwo bari babyiteze yuko uyu mutwe wa Hamasi wagaba igitero kimeze kuri gitunguranye, ndetse bakavogera ubusugire bwa Isiraheli nk'igihugu cya Isiraheli tuzi uyu munsi ndetse no mu myaka itandukanye. Murabizi igihugu cya Isiraheli ni igihugu cy'amasezerano, ni igihugu cy'abasekuruza ba Aburahamu, ni igihugu basezeranyije kuva kera hose, ni igihugu buri wese azi ko ari igihugu kitabasha kuvogerwa n'ubonetse wese. Murabizi ni igihugu gifite ubusugire, igihugu gifite umutekano, nubwo uyu mutwe wa Hamasi utigeze ubitekerezaho, utigeze ubiha agaciro, utigeze ubyitaho, dore ko byanayihiriye koko uyu mutwe wahiriwe no kugaba igitero mu gihugu cya Isiraheli banyuze ku butaka, mu mazi no mu kirere. Uyu mutwe ukabasha kubigeraho nyine ugaba ibitero ku baturage, usenya ibikorwa remezo, wica abaturage 10,000, dore ko aribo bari bamaze kubarurwa kuri wa gatandatu ubwo ibi bitero nyine byagabwaga n'uyu mutwe wa Hamasi. Nuvuga ngo ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitoroshye. N'ubundi twavuga ngo ni igitego, n'ubutwari, nuvuga ngo n'ubutsinzi k'uyu mutwe wa Hamasi kuba winjiye ku gihugu cya Isiraheli, ku butaka bwa Isiraheli. Tuzi ubushongore n'ubukaka bwa Isiraheli, ukica abaturage bangana kuriya 10,000, ukararika imiturirwa ingana kuriya, ugatwika amamodoka angana kuriya, ukica abaturage bangana kuriya, ugatwara munyago abasirikare ba Isiraheli baba special forces, ugatwara ibikoresho bya gisirikare bingana kuriya. Ni kimwaro ku gihugu cya Isiraheli twese twari duteze amaso, twese twari tuzi ndetse na n'uyu munsi kuva mu myaka yatambutse tuzi nk'igihugu gifite ubudahangarwa buri wese atapfa kwisukira. Ariko uyu mutwe wa Hamasi winjiye wica abaturage bangana kuriya 10,000, usenya imiturirwa myinshi itabarika, utwara abaturage bangana kuriya, ubatwara bunyago, ubatwara nk'imbohe, batwika amamodoka angana kuriya. N'ubutwari, navuga ngo ni igitego ku mutwe wa Hamasi. Yes, birumvikana, ntabwo twabitekerezaga pe, tubishyize mu nyurabwenge yacu ntabwo twabitekerezaga yuko uyu mutwe wa Hamasi wakinjira mu gihugu cya Isiraheli kuriya ugakora ibitangaza bimeze kuriya. Navuga ngo ni ikimwaro ku gihugu cya Isiraheli. It's very ashamed, it's very shameful ku gihugu cya Isiraheli kwatakwa n'umutwe udafite ahantu wanditswe uretse gukora mu kiriya gihugu cya Palestina. Ariko ni ikimwaro ku gihugu cya Isiraheli tuzi isi yose ibihanze amaso, ibihugu byose byo ku isi
bigenda gufata imyitozo ya gisirikare, haba imyitozo ya gisirikare mu bya gisirikare ndetse no mu bindi bikorwa remezo, mu zindi segiteri hose naho barashoboye. Hanyuma rero ni ikimwaro kuba babashije kwatakwa n'uriya mutwe wa Hamasi, ukangiza ibikorwa remezo bingana kuriya, ukica abaturage 10,000 bangana kuriya, nibo bamaze kubarurwa. Harimo n'abandi batabaruwe, hanyuma nabo ngo bagiye batwarwa bunyago, nabo ntawamenye niba bakiriho, ntawamenye niba bamaze kwicwa. N'ibintu bikomeye, ubisi yacitse urondogoro. Hanyuma rero uko mwari mubizi, ubu ngubu navuga ngo ni intambara ya kabiri nyuma y'intambara ya Ukraine n'Abarusiya. Noneho isi yose ihanze amaso mu gihugu cya Palestine ndetse n'uriya mutwe ndetse na kiriya gihugu cya Isiraheli. Ubu ngubu niho isi yose ihanze amaso, n'ibitangazamakuru byose bihanze amaso, bagira bati reka turebe aho biri bwerekere. Ese Isiraheli ko yamaze noneho gutera, yamaze kwishyura uriya mutwe wa Hamasi, biri bugende gute? Dore ko Benjamin Netanyahu, minisita wa Isiraheli, yavuze ati ubu nibwo intambara igitangira, ubu nibwo dutangiye, ubu nibwo mugiye kubona Isiraheli cyari cyo. Ni amagambo akomeye. Uriya mugabo muramuzi, ni umugabo uvuga ijambo akarihagararaho. Batangiye gushyira ku mupaka ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza, ibitwaro bya kirimbuzi hariya ku mupaka wa Isiraheli na Palestine. Isiraheli yatangiye kubimanura. Twavuga ngo rero ino ntambara ntago ari intambara twavuga ngo iratangiye irahita isoza ako kanya. Abahanga batangiye kubirebera mu yindi ndorerwamo itandukanye niyo twari dusanzwe tuzi. Iyi ni intambara ishobora kumara igihe kirekire. Iyi ni intambara ishobora kwangiza ibikorwa remezo. Iyi ni intambara ishobora kwangiza ibikorwa remezo byinshi. Iyi ni intambara ishobora guhitana ubuzima bw'abanyagihugu benshi, abanyagihugu ba Isiraheli ndetse n'abanyagihugu bahari bo muri Palestine mwa kiriya gihugu. Nuvuga ngo intambara ntabwo ari akantu koroshye. Mahanga yaravuze ngo intambara irasenya ntago yubaka. Niko bimeze. Ntabwo ari uvuga ngo igihugu kimwe kije mu ntambara ikindi ntabwo kigisubiza. Hanyuma Isiraheli no yatangiye gusubiza uyu mutwe wa Hamasi, watangiye kugaba ibitero mu gihugu cya Palestine. Nuvuga ngo aka kanya Tel Aviv mu murwa mukuru wa Isiraheli ubuzima bwahagaze. Abaturage kujya mu kazi byahagaze, dore ko ibisasu birimo kwirasayo, biri kugomeza byisuka bivuye mu gihugu cya Palestine bigabwe n'uyu mutwe wa Hamasi. Ubuzima bwahagaze, ibikorwa remezo, activities zose zahagaze. Ubu mu gihugu cya Isiraheli ubuzima bwahagaze, niko twavuga kugeza aka kanya. Nuvuga ngo hamaze ubwo iyi nkuru yandikwaga n'ibitangazamakuru bitandukanye, ubwo yabaga kwiba ibi bitero byagabwaga n'umutwe wa Hamas ku munsi wa gatandatu, hari hamaze kubarurwa abaturage 10,000 bari bamaze kuhatakariza ubuzima. Abo ni ababashije kubonwa. Hanyuma hari abandi batwawe bunyago, baba basirikare ndetse n'abasivili, dore ko binjiye ku butaka bwa Isiraheli nta muntu wabikekaga, bagatangira kwica abaturage bari mu birori bizihiza n'ubundi imyaka 50. Iki gihugu cya Isiraheli kibuka imyaka 50 n'ubundi uyu mutwe wa Hamasi ugabye ibitero mu gihugu ku butaka bwa Isiraheli. Nubibara neza uraza gusanga kuva mu mwaka w'1973 imyaka 50 ishize. Hanyuma rero binjiye nta muntu wari ubizi, ariko hari igihugu cyabwiye Isiraheli kirababwira kiti murye muri menge umutwe wa Hamasi, Isiraheli yose ishobora kubateraho, ishobora kubagabaho ibitero. Isiraheli turayizi ni igihugu cy'igishongore, ni igihugu kidakorwaho. Ntabwo bari babizi, bari bazi ko uyu mutwe wa Hamasi utahirahira urasayo, cyangwa se utahirahira ujya ku mipaka wataka iki gihugu cya Isiraheli. Bari bagiye mu gahuge rero, bari mu ibyo birori, dore ko batangiye bafata abaturage bunyago bajya mu misigiti, mwayo mu marena azatandukanye ho mu za Tel Aviv mu murwa mukuru, batangira kwica abaturage, abandi babatwara mu mamodoka babahambiriye ku mamodoka. Twagiye twumva amavuga ati nyabuneka muranwa, ariko nimunyice. Ariko nta wamenya aho ubuzima bw'abaturage batwaye bunyago, batwaye nk'imbohe, aho uko bumeze uyu munsi. Nkuko Benjamin Netanyahu yavuze ati turaje nubwo mugiye kubona Isiraheli cyari cyo. Isiraheli turayizi ni igihugu cy'igihangange. Ese turibaza ngo irasubiza cyangwa nisubiza, dore ko yatangiye no gushyira intwaro ku mupaka wa Isiraheli na Palestine.
nuvuga ngo yatangiye gusubiza. Mwagiye mubibona hariya mu gihugu cya Palestine, mu mujyi, mu miturirwa yatangiye gushyirwa hasi n'ingabo za Isiraheli barasa za misere zitandukanye, intwaro za kirimbuzi zitandukanye, amazu y'imiturirwa yagiye ishyirwa hasi n'ingabo za Isiraheli. ubwo mwagiye mubona mu kirere cya Palestine ko ni umuriro, ni ibishashi, ni ibintu bitangaje, ni ibintu biteye agahinda. navuga ngo ikiremwa muntu kigiye kuhatikirira, ubuzima bw'ikiremwa muntu bugiye kuhatikirira. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye ubwoba. navuga ngo abasenga nibasengera isi uyu munsi wa none ni ibintu bitoroshye. Turava mu ntambara imwe tukajya mu yindi, intambara rero bitararangira tukajya mu yindi ntambara. Murebe hano hirya muri Kongo, aho abantu birirwa bapfa, aho abantu birirwa bicwa, aho abantu birirwa bakurwa mu byabo, hirya no hino muri za Ethiopia, aho intambara zihora ziba buri munsi. Tugende mu Burusiya na Ukraine, aho abaturage bakuye mu byabo barahunga, ibikorwa remezo birahatikirira, imitungo y'abaturage irahatikirira. None uyu munsi isi ya none ihanze amaso muri Isiraheli ndetse n'umutwe wa Hamasi wo mu gihugu cya Siriya. Twavuga ngo twitege iki? Isi yitege iki? Ese iyi ntambara ubu nibwo zigiye zatangira? Twavuga ngo iyi si noneho nta mahoro akirimo. Reka tubihange amaso. Hanyuma rero umuvugizi w'umutwe wa Hamasi nawe yavuze ngo nta kindi turwanirira, ni ahazaza hacu, ni independence yacu dushaka. Bati Isiraheli yatwimye uburenganzira bwacu kuva mbere hose. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi w'umutwe wa Hamasi. Yavuze ati nta kindi turwanirira uretse ahazaza hacu. Ahazaza habo ni hehe bashaka? Barashaka ubwigenge. Ese ubu niko kwihora barimo batangiye? Ubu nibwo iki nicyo kimenyetso kigaragaza ko bashaka ubwigenge? Ese koko barwana bagatsinda Isiraheli? Birashoboka? Ese Isiraheli koko irashaka gutsinsura kiriya gihugu cya Palestine kikayomekaho? Uko twagiye tubona iki gihugu cya Burusiya kivuga ngo kirashaka kino gihugu kirashaka Ukraine kwiyomekaho. Ese Isiraheli yo irabigeraho? Irabasha gusenya, iri bubasha gusenya kiriya gihugu cya Palestine? Babasha kuburizamo biriya bitero by'umutwe wa Hamasi? Reka tubihange amaso rero, nukure y'amaso, kurikira ibiganiro by'Umugisha wawe TV kugira ngo tukugezeho inkuru zacu za buri kanya, tukuha update uko intambara iri kugenda. Ntabwo twifuza intambara, turifuza ko bihagarara, ariko turakugezaho amakuru yacu ya buri kanya, aho ibintu byerekera hirya no hino mu bukungu, iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Twavuga ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka, ntukureho urushinge, ntukureho amaso. Twavuga ngo hasta la vista, tunakwibutsa gukanda like, comment, gukora like ndetse no gukanda ukazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubasha